د ادبیاتا کردی ده شاغ ادبیاتا کلاسیک هیچ نبویه و زندیه هیچی دناوا جواکه ده شاعرین کو به طرز کلاسیک غزل قصیده مولود و عقیده ایمان دنویسن زیدنه جنونرین و ادبیات ملا احمد و محمد حلیم خورسی دو شاعرین لحیاتین کو هیچ هلبستین دیوان دنویسینه بناو ادبیاتا اسلامی ده بسات سالان شاخه ادبیاتا کلاسیک آنگو ادبیاتا قصر و دیوانان درواجه ده بو. ده ادبیاتا قصر و دیوانان ده هر چقاس دروجامه ده دناف کردان ده قلس بو بجی هیجی نونرین و ادبیات زیدنه و بترزا بره دنویسن. کسین ده حجره تکیه و مدرسه آن ده مزن بونه و چانده ده دومینن و بسروا و عروزه هلبستین خودهونن. داش کمانی ابریان بدون تف کیف و سرور و همصفا از مام محزون و لطف دیسا بجورو هم جفا. ملا احمد و محمد حلیم خورسی جیجوان نونران دو شاعرن کو هیجی غزل، قصیده، مولود و عقیده بکردی دنویسن. بناو خدای جهان آفران بحمد خدای حموتش حمان صلاة و سلام خدا دائمی لروح محمد رسول امی. ملا احمد جی و گلک شاعران الهام خوش شاعرین بریا خو ورگرتی و دزاروکاتی خود دست بنویسینا هلبستان کریه. بوغ مخمور سراسل الجوی خمر زلاع. اج زاركو ناخذها د طبيعه من النشادي دا هما عشق سوداء وأفين هبو مموزين الشيخ أحمد يخاني ليلى ومجنون فرهاد وشيرين فقيه تيران الشيخ الصنعاني أوان أسريوي كبزارو كي متخندن أسبر زيدت بني باندورا واندادما يواش يواش منزي ج 12 سالية خوشون و دست به دویساندنا شعران کرد. مجد الباركية دائم بكل درد وبزاري. دیواناوی یا کو بهتر غزلان پکته دمک بریان ها درکت و گلک برهمین ویجی چابونه. اف دیوانا من شوج 12 سالي شون دا شعركم من فيسنا وكو حتى انا من توب كرنا وواي نو بهاري افيا چاپ کرد. ملا احمد بهتر هلبستن عشق اوین و حزن نویسینه و پی صبر خوانیه. سربلا پرورده ناز و نیاز چیچکا مرگا دلانه قرآنی. جار هبو اتنش خواد ريكي داد الشوم استرت كتن شاوي من دل من محزون دبون ومشخو همن هنك شعرات درمساندن دقوتن بيتران ممتكرن من قا شعري خود خواندن قا مموزين متخواندن قا الشيخ الصنعاني متخواندن قا ليلى ومجنون متخواندن. محمد حلیم خورسی آنگو خمکور خورسی جمیر دینه و اوجی کلاد لخوا به هلبستان طافینه. ازوی تم بسر هفته دکالن جبر به ایش و به جان دنالن چکن ام هر دو ایدی پیرو کالن. خمکور جی وک شاعرین دنه دفقیتیه ده دست به هلبسته کریه و دبن تاثیر شاعرین وکی جگرخوین و شیخ عبدالرحمن اختپی ده گلک هلبس نویسینه. هلبسوانیا مد فقیتیه دست بکر باندورا جگرخوین لسر بشمو باندورا شیخ عبدالرحمن آختپا لسر بشمو مهلبستوان وشاغه چاپکری تو نبون مشخورد کرن وک دفترات ما قصیده وان دنویساندن ما قصیده وان دخواندن هوا ساوی لسر مجی چبو مخواست کو اجی ببم هلبسوان بدست بکرن مپر هلبس نویساندن. نها 13 برهمین خمکور قرصی هنه و یا 14 هش تمام نبویه. نها 13 برهمه مهنه برهمه 14 6 صحیفه من نویساندیه
و هین بێ ناوە دیواناویە بناوێ نورانە پێنیژتێدە تەنێ دوسێ بەرهەمێن وی بەریان هاچاببوونە و یەن دنشی وەکە دەستخەتمانە. خەمکوور زێدە گرنگیە دەدە زمان و حتا ژێتێ زمانێکی سادە تەرجیح کردیە. و پەسنێوی لە پێنووسا خۆبارکەم bi dermanê dilê jandar û jarkim ku navê wî di nav qebdê gulakim weke bîhnok li ber vê bêvilakim. Giraniya xwe ez didim ser zimanê Kurdî, ez bi xwe dixwazim helbesteyê xwe de yanî paqij bikim ji Erebî, ji Farisî, ji Latînî, ji Tirkî. Ez dixwazim zimankî sereke Kurdî bi. خەمکوور dixwaze ji ciwanan re bibe mînak û dibêje ji zimanê xwe fedî nekin û lê xwedî derkevin. Tiştê ku em ji ciwanê xwe dixwazin, em dixwazin li zimanê xwe xwedî derkevin, bi zimanê xwe bixwînin, bi zimanê xwe biaxivin, ji zimanê xwe fedî nekin. Wextê di ji vata de rûnin bibêjin ez bi Kurdî bipeyivim, belkî hinek heneke xwe bikin na tişkî wisa tu neyê. Wextê însankî ji ber zimanê xwe fedî bike bi min pir şermek mezin e. Ji bilî Mela Ehmed û Xemkûrê Xursî bi dehan helbestkarên din jî di nav civaka Kurdan de hene ku li heyatê ne. Bi terza klasîk helbestên xwe dihûnin û berhemên cur bi cur dinivîsin. Bo Xwedayê min hezar hemd û şukur ku bi zanistî li ber min rê vekir, ser Muhammed esselatu ve selam hem li malbat û sehabên wî temam.